Dobar dan i dobrodošli u webinar mentalnog treninga. Ovi webinari su tu kako bi vas educirali o raznim psihološkim temama i dali vam neke konkretne alate kako i sami možete unaprijediti svoj životni stil. Današnja tema nam je spavanje. Evo, danas ćemo Dajana i ja malo vam reći nešto više o spavanju. Spavanje je funkcija koja je svima dobro poznata, svi ga želimo više, ali nekako u modernom životu spada u neki drugi plan, tako Dajana? Jako često. Mislim, i sami smo primjeri toga, nećemo vas lagati, ali zaista spavanje je nešto što smatramo jako bitnim i u radu sa našim klijentima i zaista nešto što i same privatno jako njegujemo i puno o spavanju smo čitali, puno smo spavanje dugo proučavali i zaista bi htjeli neke od tih stvari podijeliti danas s vama. Jer evo, iako su to stvari koje su jako poznate, iako se u spavanju jako dugo istražuje, ipak se nekako dogodi da sve to nas skupa negdje zaobiče, pa čak i nas koje nekako jesmo u tom području i koje smatramo da je osobni rast i razvoj jako povezani sa kvalitetom sna. Tako da, evo, danas smo tu da malo kažemo nešto više i o tome. Da, jer istraživanja čak i pokazuju da čak 2/3 odraslih osoba ne zadovolji tu neku preporučenu duljinu spavanja, nekih, ajmo reći, oko 8 sati. Već brojke idu više u smjeru 5 do 6 sati tjedno. Moram priznati da nisam baš u toj kategoriji, ali definitivno zna se desiti i dana kad spavam manje od 7 sati, vjerujem da je kod tebe. I ono što je stvar u tome je da je spavanje, odnosno kao ljudi smo jako prilagodljivi, pa tako se vrlo lagano prilagodimo i tom manjku sna, manje sati sna, pa nebrojeno puta i ja čujem da spavam 5-6 sati u prosjeku, ali meni to odgovara, meni ne treba više sna. Zapravo je reći o tome da, iako se jako lako prilagodimo na tome, dugoročne posljedice su vidljive i spavanje zaista dugoročno ima brojne i tjelesne i psihološke posljedice. Od psiholoških, ono što i mi primjećujemo kod naših klijenata, su velika ta razdražljivost i povećana anksioznost ukoliko je san nešto što spada u drugi plan i što zamjenjujemo šalicom kave ili nekim drugim stimulancima. Istraživanja zaista pokazuju, osim ove brojke da 2/3 osoba spava manje od tih nekih preporučenih 8 sati, je da je broj osoba koje spavaju manje od 7 sati svake godine u sve većem porastu. Dakle, zaista nismo svjesni tih posljedica loše kvalitete spavanja, a nismo svjesni ni benefita na naše pamćenje, učenje, donošenje odluka, bilo kakve izvršne funkcije, pa čak i kreativnost. Tako da je nekako i naš zadatak, odnosno naša ideja je da vama malo približimo spavanje, jer kad ga je bolje razumijemo, možda ga i počinjemo malo ozbiljnije shvaćati i možda postane taj prioritet u našem životu, a ne ona izreka spavat ću kad umrem, pa onda zaboravimo na taj san. Upravo tako. I evo, to je nekako ideja današnjeg predavanja, osim što ćemo vam dati neke konkretne alate kako zaista možete vrlo brzo pokušati unaprijediti kvalitetu sna i uspjeti naravno u tome jer i same smo uspjele. Prije toga ćemo vam dati neku podlogu o spavanju, što je zapravo bitno sa ove znanstvene strane o samom tom činu spavanja. I evo, ja bih sada započela nešto i o cirkadijalnom ritmu, da ja nemaš nešto za nadodati. Možemo krenuti. Dakle, cirkadijalni ritam je nešto što u literaturi je jako raširen, jako se puno koristi i čak kada se prevodi na hrvatski postoji puno nekih verzija te riječi, pa ni same ne znamo koja je zapravo točna jer zaista su različite, ali riječ je o nekom našem biološkom satu. Doslovno možemo zamisliti da unutar sebe imamo biološki sat koji odašilje dnevno-noćni ritam i koji regulira naš ritam budnosti i spavanja. Taj sat je zaista nešto što postoji prirodno u nama i da sada vas zatvorimo nekoliko dana u špilju gdje nemate nikakvu dozu svjetlosti, vaše tijelo bi samo i dalje znalo kada je vrijeme za spavanje, a kada je vrijeme za budnost. Recimo, to je nešto što je meni jako zanimljivo i ne samo da je zabilježeno kod ljudi, znači ljudi nisu jedini koji imaju ovaj ritam, već i kod biljaka i kod životinja. Dakle, naše tijelo prirodno zna kada je vrijeme za spavanje, kada je vrijeme za buđenje. E sad, to je nešto što tijelo znam prirodno i ako idemo u skladu s tom prirodom sve je super, no često je zapravo suprotno od toga. I često kada naše tijelo daje nama signale da je umorno, da je željno sna, upravo su to trenuci kada se posjetimo nekim drugim stvarima, poput kave recimo, ali upravo je to razlog zašto dugoročno to zaista nije baš najbolja opcija. Ali osim toga treba zapravo razumjeti koji smo tip osobe. Tu se jako puno razlikujemo i tu onda nastaju problemi što se tiče kave, što se tiče obaveza koje radimo tijekom dana. Jer naime, kao što je Lea rekla, svi imamo taj jedan sat, on funkcionira u okviru 24 sata, čak i da nemamo svjetlost, znali bi. Međutim, ipak u tom satu postoje neke individualne razlike. On kod nekih ljudi malo brza, kod drugih ljudi malo spori. Pa tako imamo večernje i jutarnje tipove.
Večernji tipovi su one osobe koje kasnije idu spavat i koje se onda kasnije bude i njih ima, ajmo reći, negdje 30% populacije. 40% populacije su ovi jutarnji tipovi, to su rano ranioci, to su osobe koje rano ustaju ujutro, a rano dosežu tu visoku razinu budnosti, ali onda su pospane već rano uvečer. Sad postoji onda još i 30% osoba koje su negdje između. Lea, koji si ti tip osobe? Pa definitivno ovaj večernji tip. Tako da evo čekam čuti što se događa dalje. Da, ja sam isto večernji tip, uvijek sam bila, ali sad malo to mijenjam. Sad zašto? Problem s večernjim tipovima je da je život nekako podešen za ove rano ranioce. Već od najranije dobi škola kreće vrlo rano ujutro, a i u adolescenciji se događaju promjene što se tiče tih tipova, to je tema za sebe. Znači škola već kreće ujutro i nekako cijeli život nas gura u tom smjeru da od jutra budemo budni, idemo na posao ujutro najčešće. Problem je onda kod večernjih tipova što oni ne dosegnu tu razinu budnosti rano ujutro i onda funkcioniraju cijelo jutro u tom nekom offline modu. Posebno ovaj prednji dio mozga, prefrontalni korteks, nije toliko uključen, još nije se toliko aktivirao kao kod rano ranioca i zaista on se onda ne mogu dobro fokusirati jer upravo je u tom prefrontalnom korteksu i centar za fokus, za logičko razmišljanje, za donošenje nekakvih odluka. I onda se često večernji tipovi nazivaju ljenima. No nije to razlog, nisu zaista ljeni, nego jednostavno ne mogu funkcionirati na taj način. Međutim, to se isto može malo i promijeniti, nismo bespomoćni po tom pitanju, ne moramo se sad pomiriti s činjenicom da ok, ja sam večernji tip i sad ne mogu biti funkcionalna u 8 sati ujutro ili u 9 sati kad trebam doći na posao. Postoje stvari koje možemo napraviti da malo bolje podesimo sat o kojem je Lea pričala, a to je vezano zapravo uz rutine. Moram ti priznati da si prva osoba koja me razumije kada je riječ o funkcioniranju ujutro, ali zapravo da, evo recimo ja osobno sam jako dugo vremena živjela u zabludi, jer stvarno smatram sebe večernjim tipom, uvijek sam puno bolje funkcionirala na večer, dok ujutro sam se uvijek ustajala u zadnji tren, spremala u što kraće vremena, jer sam smatrala da je jako bitno produžiti taj tijek spavanja što više i što manje vremena ostati budan i onda odmah otići na posao ili na neke ostale obaveze. Zapravo to je velika zabluda i kada sam samo tu jednu stvar promijenila, da se krenem ranije ustajati, da uvrstim neke svoje jutarnje rutine, stvarno se promijenio cijeli život. Znači stvarno evo ujutro sada funkcioniram bolje nego ikada, fokusirana sam i od ranog jutra mogu postići ono što želim. Ali evo, to je tema možda malo za kraj. Za kasnije, jer prije nego što krenemo na same rutine i jutarnje i večernje, ono što i sami možete napraviti, rekli smo nešto više o tom cirkadijalnom ritmu, ali ono što je jednako važno za spomenuti je i melatonin. Melatonin je hormon spavanja, poznat je kao doslovno pod nazivom hormon spavanja i još ga neki nazivaju i vampirski hormon ili noćni hormon, nešto slično, ali zapravo je reč o tome isključivo zato što se on luči noću. Dakle, kada sunce zalazi, kada pada mrak, luči se melatonin. Ovdje je bitno za reći da melatonin, iako on zapravo daje našem tijelu znak da je vrijeme za spavanje, no iako on daje taj znak, on ne sudjeluje sam u kvaliteti tog sna. I zato recimo melatonin u kapsulama koji se jako lako može nabaviti možda i nije najbolja opcija na koju se trebamo osvrnuti, osim naravno ako ste dobili liječničku uputnicu za to, ali o čemu se zapravo radi? Taj melatonin možete zamisliti kao suca u utrci, uzmemo za primjer plivačku utrku i postoji sudac koji će znati znak na zviždaljku da je vrijeme za utrku. Tada plivači skaču u vodu i sve kreće. No taj sudac, koji je zapravo melatonin u ovoj priči, neće sudjelovati u utrci i nema nikakav utjecaj na samu utrku i ishod svakog pojedinog plivača. Zapravo je reč o tome da taj melatonin daje našem tijelu znak da je vrijeme za spavanje, ali ne sudjeluje u tom procesu spavanja i ne čini naš san u biti kvalitetnijim, je li tako, Mijana? I evo, to je jedan od razloga zašto možda ta kupnja melatonina nije najbolja opcija, ali melatonin nije jedini koji je u cijeloj toj priči. Jedan bitan faktor je i adenozin koji je vrlo povezan i sa kavom, tako da... Da, tamo sam ih htjela reći, možda melatonin ne pomaže kod kvalitete sna, ali ono što odmaže je kava. Koliko šalica kave popiješ dnevno? Jednom, po novom. Eto, a zašto je to tako? Sad će vam biti malo jasnije. Da, kava zaista može utjecati na kvalitetu sna, može utjecati na san, ali to su sve neke informacije s kojima se čak i susretnemo, redovito pročitate nešto, vjerojatno znate malo o tim štetnim utjecajima kofeina,
ali nekako i to pada u zaborav jer pina je, treba nam nekad da se razbudimo. I sve je to ok, zaista ona pomogne nam držati budnima, no nekad malo previše se stimuliramo tom kavom, a nesvjesni konkretnih posljedica koje se stvarno mogu desiti na razini naše fiziologije čak. Adenozin koji je Lea spomenula je zapravo neki naš prirodni uspavljivač. Naime, od trenutka kada se vi probudite, taj adenozin se jednostavno počinje stvarati i nakupljati u našem mozgu. Što njega više ima, to znači da dan ide dulje i dulje, vi ste sve dulje budni, on se nakuplja i daje signal našem mozgu da od koliko vremena smo budni, kada je vrijeme za spavanje. On stvara tu neku potrebu za spavanjem i onda ta potreba za spavanjem, koja je posljedica količine lučenja toga adenozina i cirkadijalni ritam koji je Lea spomenula, oni su zapravo bitni faktori u cijelom tom procesu spavanja. E sad, kako kava djeluje na to? Kava blokira taj adenozin. Ona jednostavno ne daje adenozinu mogućnost da kaže mozgu da je tijelo umorno i da trebamo ići spavati. To je ok do jedne granice. Međutim, kako to funkcionira? Znači, kofein koji mi unesemo u sebe, on se jednostavno prihvati za ove receptore za koje bi se prihvatio adenozin. I onda adenozin samo negdje luta okolo po mozgu, odnosno ne prihvaća za te receptore, tijelo ne zna koliko je budno, mozak ne zna koliko je budan i kada treba ići spavati jer je kofein popunio te receptore. Ono što je problem, kad onda previše konzumiramo kavu tijekom dana, a to se znači dešavalo prije, kad previše konzumiramo kavu tijekom dana, adenozin se sve donakuplja. Cijelo vrijeme raste njegova koncentracija, samo što on nikako da može doprijeti do mozga jer je kofein cijelo vrijeme tu. I onda u jednom trenu dođe do kofeinskog sloma, za koji ste vjerojatno čuli. A i osjetili. Možda ste ga i osjetili. To je onaj osjećaj kad ste u potpunosti onda iscrpljeni, a razlog tome je da je hrpa adenozina koji se nakupljala u mozgu sada navalila na sve receptore kada se kofein maknuo. E sad, upravo zbog te posljedice, odnosno zbog te blokade adenozina, zaista postoje neke opasnosti koje treba spomenuti kada pričamo o konzumaciji kave. Prva opasnost je činjenica da 50% kofeina koji ste unijeli u sebe ostaje u vašem tijelu 5 do 7 sati nakon što ste popili tu šalicu kave. Znači 5 do 7 sati nakon vaše kave još je 50% kofeina u vama. To znači da ako u 19:30 na večer popijete kavu, u 1:30 u noći još uvijek 50% kofeina i taj kofein je zaista i dalje moćan iako toga nismo svjesni. Ne znam, Laja, jesi ti jedna od onih osoba koja može popiti kavu i zaspati? Pa definitivno ne, kada malo bolje razmislim, ali uvijek sam pila kavu oko 6-7 na večer jer mi je to tamo bio period kada se spusti moja energija i kada sam mislila, zapravo bila u zabludi, da će mi kava tad pomoći, da mi je tad potrebna. Ja zapravo jesam jedan od ovih tipova, mislim da bi mogla popiti kavu u 9 i spavati u 9:15. Međutim, to su naravno te individualne razlike u razgradnji tog kofeina u našem tijelu, to je povezano s jednim enzimom koji luči naša jetra. I ok, iako postoje razlike u tome, iako neki jesu malo osjetljivi, drugi su malo manje osjetljivi, međutim, ako zaspimo odmah nakon kave, u redu, ono što će se desiti je da će kvaliteta našeg sna biti narušena. Jednostavno zbog tog kofeina koji će i dalje biti u nama, naše tijelo ne može ući u taj duboki san, a duboki san je ovaj najdublja razina oporavka koja nam je svima potrebna. On se može smanjiti za čak 30%. I to je onda veliki problem, jer popijemo kavu prije spavanja, probudimo se ujutro, nismo baš odmorni, nije baš bio kvalitetan san, ali to ne povezujemo s kavom, jer kao, pa mogla sam zaspati poslije te kave, nije me to držalo budno. I onda posežemo za još jednom šalicom kave odmah ujutro da nas razbudi. Tako da, ok, možda i možete zaspati, ali činjenica je da će kofein u vama utjecati na kvalitetu vašeg sna, odnosno na taj duboki san, pa stoga preporuka, ali do preporuka ćemo zapravo i detaljnije doći kroz jutarnje i kroz večernje rutine. Preporuka je zaista dobro razmisliti o tome kada pijemo zadnju šalicu kave, da je to negdje 8 sati prije nego što idemo na spavanje, ali zapravo o svim tim smjernicama možda bolje da Lea malo više kaže. Pa evo, mislim da smo sada i došli do nekih konkretnih smjernica. Već smo više puta spomenuli za i večernje i jutarnje rutine,
Dakle, neke stvari koje bi možda bilo dobro da promijenimo prije ukoliko želimo poraditi na kvaliteti sna. E sad, i sama kad sam krenula čitati o tim rutinama, nije mi baš bilo jasno kako to da ono što ja radim prije spavanja i ono što radim nakon spavanja utječe na samu kvalitetu sna. Dakle, nekako sam se vezala samo uz to što radim za vrijeme spavanja, ali zapravo kad razmislimo sa druge strane, da ne možemo baš puno kontrolirati što radimo za vrijeme spavanja. I upravo iz tog slučaja, to jest iz tog razloga, je bitno da ove stvari koje radimo do samog tog čina spavanja, a i jutro nakon, pokušamo držati pod kontrolom, pokušamo unaprijediti i zaista, evo, damo sve od sebe ako stvarno ako vas muči taj stan i ako želite nešto promijeniti. Ja bih voljela započeti sa večernjim rutinama jer ih smatram vrlo bitnima, iako su meni osobno ove jutarnje rutine zapravo bile puno korisnije, budući da sam, kao što sam rekla, taj večernji tip, ali evo, započet ćemo pa nadamo se, to jest vjerujemo da ćete puno toga moći uzeti sa sobom. Primjerice na večer, ono što je velika uloga u kvaliteti sna je naravno i vrijeme posljednjeg obroka. Tajana, kada je vrijeme tvog posljednjeg obroka? A zato što znam ove stvari, 90 minuta prije spavanja, a ne, zaista ne nastojim jesti kasno jer stvarno ne mogu zaspati, to sam primijetila kod sebe. Ok, istina. Da, znači vrijeme tog posljednjeg obroka je nešto što stvarno ima ulogu u snu, u samoj kvaliteti sna, jer jednostavno drži nas budnima, doslovno. I ne samo da nas drži budnima, nego se radi i o tome da nam je dugoročno šteti. Jer slabiji metabolizam na večer, slabija proizvodnja inzulina na večer može povećati razinu šećera u krvi dugoročno, što i dugoročno može posljedicu imati na naše zdravlje, ne samo na kvalitetu sna o kojem danas pričamo. Ali da, kada pojedemo zadnji obrok, naš probavni sustav je vrlo aktivan u tom slučaju i ostaje vrlo aktivnim i tijekom noći, što narušava našu kvalitetu sna. Dakle, ne samo, nije bitno ni samo vrijeme posljednjeg obroka, već i ono što jedemo i koliko jedemo, ali naravno ako ste vrlo gladni na večer da ćete nešto malo prigristi, to je skroz ok, no držite onda pod kontrolom i tu količinu i kvalitetu tog obroka, tako da evo, to je jedna bitna stvar koja utječe na sami san. Ono što je bitno je i ta kava o kojoj smo pričali, evo, može nas držati budnima, ali recimo, to sam se htjela nadovezati, nije čak ni samo kava, ono što još nam možda pomaže da zaspimo, ali čini nekvalitetnim taj naš san je i sami alkohol. Alkohol je pokazao zapravo isto tu stvar, da iako ćemo normalno zaspati, kvaliteta tog sna će biti puno manja, tako da evo možda ako niste osjetili, ako ste se probudili umorni, a ne znate zbog čega, pokušajte se sjetiti što ste nosili s tebe dan prije, možda je to imalo isto nekog učinka. Svakako ono što još ima veliki utjecaj je i samo svjetlo sa ekrana, jer evo pričali smo o melatoninu, pričali smo o tom prirodnom lučenju melatonina, da se luči kada pada mrak, ali to prirodno lučenje možemo narušiti i sa svjetlom. Naravno, tu je najučinkovitije ovo svjetlo sa ekrana i pokušajte što ste više odmaknuti od njega na večer prije vašeg spavanja, no pokušajte također i ovo sobno svjetlo nekako smanjiti, možda zamijeniti svijećom ako je to opcija ili smanjiti barem na minimum. Čak recimo ako je neizbježno to da morate biti na mobitelu, na laptopu ili nešto, pokušajte maksimalno smanjiti tu svjetlinu jer svi smo ljudi, svi imamo obaveze i svi ćemo nekad morati raditi na večer. Svi ovi savjeti u biti koji vam govorimo nije ono nekako realno svaki dan se njih pridržavati, ali sigurno jeste većinu vremena. Dakle, svjetlost ekrana stvarno ima veliku ulogu i općenito i sobno svjetlo. No, ono što još ima veliku ulogu je i temperatura, sobna temperatura, ali zapravo je riječ o tome da zbog tog cirkadijalnog ritma koji je povezan sa temperaturom našeg tijela, naša temperatura tijela prirodno pada na večer. I kada se pripremamo za spavanje, niža nam je temperatura tijela. To se događa prirodno. Na tu prirodni pad temperatura možemo i opet i mi sami narušiti ako je previše pojačano grijanje u stanu recimo, ili ako odemo pod hladan tuš na večer prije spavanja. Zašto sam to spomenula? Jer kada se stavimo pod hladan tuš, naše tijelo će se prirodno htjeti zagrijavati. Dakle, prirodno podiže temperaturu tijela, što nam zapravo ne ide u korak sa prirodnim padom koji se događa prije spavanja.
Zato je hladan tuš recimo nešto što vrlo koristi ujutro, što ćemo kasnije još posebno izdvojiti, ali na večer se onda ipak možda odlučite za topli tuš, za tuš na koji će vaše tijelo reagirati tako da se želi ohladiti. No, osim samog tog tuša i sobna temperatura je nešto što je pametno regulirati, dakle pokušajte smanjiti tu temperaturu, prozračiti sobu na neki način da zaista bude nekoliko stupnjeva niža nego što je bila kroz dan u dnevnoj sobi i slično. I sad ono što još i mi kao psiholozi radimo redovno sa našim klijentima su i tehnike relaksacije, tako da sam odlučila i to izdvojiti u samim tim večernjim rutinama. Tehnike relaksacije ne bi usko vezala uz večerne rutine, zato što su korisne i ujutro i tijekom dana, ali zaista smanjuju aktivnost našeg živčanog sustava, opuštaju nas i ako ste već legli u krevet i dalje se mučite sa time da zaspete, možete se okrenuti i njima. Recimo tehnika trbušnog disanja je nešto što jako primjenjujemo, ali postoje i razne dubinske tehnike poput progresivne mišićne relaksacije, koja je možda ipak malo komplicirana da ju samostalno uvodite prije spavanja, no jedna lakša verzija koja će vam pomoći je, recimo, mi ju zovemo skeniranje tijela ili body scan, gdje jednostavno se možete fokusirati na sve vaše mišiće, od mišića stopala do mišića lica i opuštati ih. Te tehnike su nešto što će zaista spustiti vaš intenzitet, vašu aktivnost živčanog sustava i pomoći vam da ono lakše i utonete u taj san kojeg svi jako želimo. Ok, znači prije spavanja niska temperatura, tehnika relaksacije, ne prekasno obrok i jesam izostavila nešto. Kofein je veliko ulogu imala na tome. Sad, ok, to radite, pokušate, kao što je Lea rekla, naravno što više raditi prije spavanja, teško je očekivati 100% učinak i nije nešto čemu biste trebali težiti, naravno, ali eto, biti svjesni ovih rutina i naravno ubacivati ih, ali eto, ove stvari radimo prije spavanja. A važno je ono što radimo nakon spavanja, odnosno ono što radimo kad se probudimo ujutro, ali spavanje i cijeli taj oporavak trebamo gledati kao jednu cjelodnevnu aktivnost i stvari koje radimo ujutro nas setiraju nekako na dan koji je pred nama i mogu utjecati na to kako ćemo i funkcionirati, onda poslije dok dođemo i do tih večernjih rutina, da sve nekako ide u našu korist, odnosno u korist tog spavanja i njegove kvalitete. Prva stvar s kojom bih tu htjela započeti je upravo nešto što onda meni i Leji pomaže, budući da smo večernji tipovi i što bi zaista i svim ostalim večernjim tipovima bilo jako korisno, a to je odrediti fiksno vrijeme ustajanja. Dakle, probajte razmisliti kada se najčešće trebate ustati ujutro, uzeti u obzir razne faktore, posao, nekakve druge obaveze, odrediti koje je to vrijeme u koje biste vi morali ustati. Sad za mene je to recimo nekih 7 sati. I 7 sati je jednostavno to fiksno vrijeme buđenja u koje se ja nastojim buditi stalno. Sad, ključ je da to ne radimo... Ključ je da to ne radimo samo preko tjedna, nego i vikendom. I moram priznati da mi je to bilo najteža stvar, zato što stvarno volim biti spava do 11 vikendom i tako dalje. Međutim, ne znači da ne možemo ostati malo dulje u krevetu, ali jako je bitno ustrajati u tom fiksnom vrijemu buđenja, čak i kad je vikend, jer kroz to buđenje, kroz to neko fiksno vrijeme setiramo onaj naš unutrašnji sat. A naše tijelo, kao što ste možda mogli ishvatiti kroz ovo predavanje do sada, voli tu neku predvidljivost, voli tu neku rutinu, voli da sve funkcionira kako bi trebalo i onda ako treniramo svoje tijelo da 5 dana u tjednu funkcionira super, da imamo to fiksno vrijeme buđenja, da svi procesi kreću već tada i onda u vikend ustanemo u 11 i sve to narušimo na neki način. Tako da zaista da bismo napravili neku dugoročnu promjenu, bitno je ustrajati i tijekom vikenda i probuditi se u 7. To ne znači da ne možete onda do 11 ostati u krevetu i malo se izležavati, ali barem se probuditi pa onda izležavati se dok ste budni, na primjer. Tako da prva smjernica, fiksno vrijeme buđenja i ustrajati u tome. Čak i da se ustanete i odete do WC-a, ili tako, obavite neke stvari i vratite u krevet je već bolje nego da ste skroz do 11 odužili, ali moram priznati da je 11 malo puno, ja stvarno nisam do 11 baš spavala. Ali ja i dulje. Ali evo, pokušajte imati sve neki fiksni termin. Što se zaista desi, i to sad iz iskustva mogu reći, je da vaše tijelo se navikne na taj ritam i nakon nekog vremena čak i ne treba ta budilica u 7 ujutro, jer tijelo je već predvidljivo, obrasci funkcioniraju kako bi trebali, hormoni se luče u određene periode i možete stvarno doći do toga da vam ne treba ta budilica ili 3, koliko bi meni trebalo ujutro, tako oko 7. Dobro, pa si to rekla, jer sama činjenica da stavim budilicu vikendom već stvara neki
neki nelagodan osjećaj u meni. Malo, ali eto. Može zaista pomoći. Druga stvar je sunčeva svjetlost. Lea je spominjala to gledanje u ekran, svjetlost iz ekrana i sad ono što nam ujutro treba je svjetlost, prirodna ova svjetlost izvana. Tako da ako spavate na način da je soba u potpunom mraku, rolete su zatvorene, zastori su navučeni, pokuša to otvoriti odmah ujutro. Pustite danju svjetlost u sobu, zato što se tada počinje lučiti hormon koji se zove serotonin. Puno smo stvari spomenuli, melatonin, serotonin, adenozin. Serotonin je ovaj koji vas jednostavno čini budnima, povezan je s našim raspoloženjem i on nam je potreban ujutro da bismo se stvarno razbudili, a upravo se onda potiče i njegovo lučenje kroz izlaganje sunčevoj svjetlosti. To nekad bude izazovno, jer kad je zima i probudite se ujutro, van je mrak, nema sunčeve svjetlosti. Što sad? Sad, do tog serotonina u tim trenucima možete doći kroz nekakvu laganu tjelovježbu ujutro, tako da i pred spavanjem može biti korisno nekakvo lagano istezanje, tako može biti ujutro. To zaista ne mora biti neka tjelovježba koja traje jako dugo, kratko neko istezanje, ali malo aktivirati tijelo da bi se ono probudilo i da bi krenulo lučenje i tog serotonina. Tako da definitivno sunčeva svjetlost, a kad je to nemoguće, ubaciti neku tjelovježbu. I evo nas ponovno na kavi. Lea, koliko nakon buđenja, u koliko sati, koliko nakon buđenja popiješ tu kavu prvo? Minimalno 90 minuta. Minimalno. Eto, mislim, tako bi trebalo biti. Sad zašto? Vrlo vjerojatno ljudi odmah ujutro posežu za tom prvom šalicom kave, samo se probudite, još i ne funkcionirate dobro, ali idete do kave, idete do aparata za kavu napraviti i popiti samo da bi vam pomogla da vas razbudi. Moram priznati da sam i sama bila dio toga, samo bi se kratko nadovezala. Kada pričamo o jutarnjim rutinama, recimo ja sam cijeli život mislila da imam jednu dobru jutarnju rutinu, a jutarnja rutina je bila ta da se ustanem iz kreveta, odem do toaleta naravno i druga stvar koju napravim je stavim šalicu kave da se pravi. Evo, to je bila doslovno druga stvar i smatrala sam svoju jutarnju rutinu super i odličnom. Da, i to se ovako i čini kao odličnim. Na prvu, pogotovo, kava nas zaista može razbuditi, međutim može narušiti jako puno nekih drugih procesa, imati više štete nego koristi. O čemu se radi? Pa o nekoliko stvari zapravo. Mi kad se probudimo, jednostavno ono što se prirodno desi je da razina kortizola prirodno raste ujutro i čak i na nekom vrhuncu ujutro, odmah nakon buđenja, i to nas čini nekako budnima i aktivnima odmah od samog jutra. Kortizol je inače hormon koji se povezuje sa stresom, on se luči kad jesmo u nekakvim izazovnim situacijama, međutim ovaj dio je potpuno prirodan. Nama treba taj kortizol ujutro da bismo se razbudili. Problem onda kad posegnemo odmah za šalicom kave je taj da malo narušimo utjecaj tog kortizola. Narušimo jednostavno njegovu funkciju koja je biološki određena. I onda se tijelo za to nekako budno stanje više oslanja na ove neke vanjske stimulanse kao što je kava, a ne na zaista unutarnje procese koje jako dobro funkcioniraju. Tako da narušavamo upravo taj dio. Druga stvar je ponovno onaj adenozin o kojem smo pričali kad je bilo priče o kavi. Ako pojedete, ne pojedete, nego popijete šalicu kave odmah nakon buđenja, taj adenozin se ne stigne ni malo sakupiti. A ovako, ako date taj prostor od nekih 90 minuta, adenozin se već počinje nakupljati, jer kao što smo rekli, počinje se nakupljati čim se probudimo, i onda dolazi kava koja bi malo blokirala njegove efekte u tom trenutku i onda ona ima jednostavno veću funkciju i može vas dulje održavati budnima. Tako da iz ovog razloga je zaista bitno pričekati recimo nekih 90 minuta, kao što je Lea rekla, i onda tek popiti svoju prvu šalicu kave da bi ona imala smisla. I kad smo kod kortizola, koji se luči rano jutro, treba spomenuti i mobitel. Vrlo često, moram priznati sama, posegnem odmah za mobitelom jer mi je na njemu budilica. I onda vidimo jako puno notifikacija. Te notifikacije od ranog jutra mogu samo povećati još dodatnu razinu kortizola nepotrebno, odnosno stvoriti to neko stanje stresa već od ranog jutra. A ujutro kad se probudite, zaista želite nekako krenuti lagano. Imate to neku laganu rutinu, dati si vremena, barem sat vremena, ako ne i 90 minuta prije nego što trebate izaći zapravo iz kuće. I onda ako odmah vidimo sve te notifikacije, odmah se sjetimo, vidimo možda neki mail, obaveze koje trebamo napraviti, poruke koje su se nakupile,
stvaramo se stres već od ranog jutra, a to nije ono što želimo, želimo nekako lagano krenuti u dan. Nije sad realno maknut mobitel i 90 minuta od buđenja ne biti na njemu, ali pričekat možda barem nekih 15 minuta prije nego što krenemo scrollat po notifikacijama. I zadnja stvar koju je zapravo Lea spomenula, koja je meni najteža i moram priznat da ne mogu se baš naviknuti, upravo taj hladan tuš. Jer ti to stvarno radiš. Pa nisam baš sigurna. Teško je, ali prostor za napredak. Hladan tuš, Lea je malo spomenula, pomogne nam da se razbudimo zato što nakon hladnog tuša naše tijelo će se prirodno krenuti zagrijavati. A kao što na večer trebate spuštanje temperature, ujutro trebamo podizanje temperature. I onda nakon hladnog tuša naše tijelo automatski nekako diže temperaturu i to je ono što nas dobro priprema za dan koji je pred nama. Plus odmah počnete dan sa nečim stvarno respektabilnim kao što je hladan tuš. I ja bi se samo nadovezala da taj tuš zaista ne mora biti nešto dugačko, nego istraživanja kažu minuta do 3 da je sasvim dovoljno da stvorimo taj efekt o kojem smo pričale, tako da evo, nisam ga osobno sama uvela, nije ni Dajana, ali nešto što stvarno ima smisla, tako da ako volite tuširanje ujutro, onda barem smanjite tu vodu da bude malo hladnija. Eto, tako da ujutro tuš, izbjegavati mobitel barem 15 minuta, pričekat s kavom 90 minuta. Dobro. Setirati vrijeme kad se budite i da to uvijek bude isto neko vrijeme i odmah pustiti sunčevu svjetlost u prostoriju. Ok. Zvuči kao jako puno toga. Yeah. Evo i same smo se opustile u treniranje ovih rutina prije nego što smo i vama to prenijeli. Zaista jako dugo to već radimo, primjenjujemo i nekako smo u isto vrijeme krenule u cijeli taj proces i bilo nam jako zabavno. I ono što sam htjela za kraj ovog predavanja reći vama je da puno toga postoji što može poboljšati kvalitetu sna, ali ne želimo ni mi da se čvrsto držite za to i da odbijate pozive na druženja, kasne večere sa društvom ili slično zbog kvalitete sna. Jedan loš dan vam zaista neće nauditi, svi smo ljudi, život se događa oko nas i to je normalno, tako da pokušajte, evo, unatoč tome svemu koristiti ovo što više u situacijama kada možete, ali sve u životu, što mi čvrsto vjerujemo, je stvar balansa, tako da nemojte u ničemu pretjerivati, pa tako ni u kvalitetnom snu, jer se neće dogoditi ako jedan dan se dogodi da nije baš bio kvalitetan. I evo, to su te smjernice. Da, nemaš što još da dodati? Pa da, samo bi se stvarno jako složila s Leom, ovo sve možda zvuči kao da stvarno ima jako smisla i ima, san je ključan, kao što je i disanje, samo što disati eto moramo, a spavanje smo nekako počeli zbog tog ubrzanog načina života zanemarivati. Jako je, zaista je bitno za naše općenito funkcioniranje i zdravlje, ali ne treba ići neke ekstremne i odbijati nekakve pozive na večer, nekakva druženja, ali biti jednostavno svjesni ovih stvari, pokušati uvoditi i odabrati one koje za nas funkcioniraju dobro i toga se za početak pridržavati. Istina. Evo, s time smo završili s današnjim predavanjem. Ovo je samo jedan od cijelog webinara mentalnog treninga, ali za vas smo pripremili još jako puno materijala sa različitim temama. Ukoliko ćete imati pitanje konkretno o ovoj temi, slobodno nam se javite na naš info mail koji glasi info@mentalnitrening.hr. Tako da evo, uvijek smo otvoreni za pitanja i zapravo držimo vam velike fige i sreću, malo je sreće potrebno, u poboljšanju kvalitete svog sna.